joto takok te bukuk song norno pula tini joto no ani khulumu tai have a blessed Sunday nor joto no siwo mia YTF by kaisa ringjak sini kaisa khana ni je program iti yakaba sini khana Gumoti Hangkor ni je district magistrate ni joto Gumoti ni joto officials tongmani abnoti bebangno official ni bebangno lockdown yakaba shutdown khaina ni bagai abon bai kabangma bor confuse ngi tini ano kabangma bor phone khaihoka khana tamuno khana bwati rok phaiganke boma hir khainai. See, I will just like to remind to all the people that sing jepro bilonia thangpro bahaino sing apro wati ni bising tipano sing jotono sini protest sing khailekya so banyang tau bo koinai khana wati fanang thang satong panang thang no matter what je sini decision namani abo sing jotono je mia decision ni bising tei abo sing khainai because chobani bagai kono wati satong nangya so I urgently request everyone not to get any confused kebo confusing yate sing khanani sini je decision najangmani abo fulfill khainani bagai nangno joto no taisa hanai kobomora ne basi tin live video ma phaichu because koboma boro confusing gai sangaka bahai engnai da nya da am hairok so abon bagai just get ready yourself je sini decision najak mia a decision tongnai kono changing ya let us see let us hope for the best sing once ago je sini khanani sini o lockdown yakaba shutdown khainani o Gumoti Hangkor ni joto offices abo nor joto no confusing away joto no final once ago and kebo judino abono confusing to hangan nor joto no khorok sate khorok sano sa tinini bisino koktumar hodi koktumar hon bisinte pora je janjane area wo sini representatives tongo honorable MLAs honorable EMs honorable MDCs boro tongo boro bai krengi khana bai ke fainai phaya boro kok salai jotono fainani bagai jata kono confusing away and no sungjotono sajak koiteni bisingo sing yang thana bak soya nang no abo jotisto siu abon bagai tai aro tai kono kok katal kre ang koinai joto at least khana time ni mote je jora rojangmani a jora ni bising no phai sopane bagai nornang koijao because time is very precious sini bagai so abon banyang koinai sing ar kemno leria wei kemno nasing away kemno nasing jagya wei jotono time ni mote fainani bagai nornang kobong horjao haisi karon jora belenyo kesef jora kemno nasing itongya jora ni bisingo jotono sing phai khana jotono sini protestyo thangnani bai nornang kobong horjao especially ang koinai sini Gumoti ni joto ti promota YTF TWM ni joto warriors jik songno noro jotono clear message man khana and joto shout ni man khana joto even amon boino kebo jodino aro miscommunication ngi to hangkang kai sinaro block president songo district president